Kajing temu jong ka Awakening Indian Movement IAM ban penlong ya kajing ya pat ba Asha Sekretariat ban persya ban pentri kam ya u Aadhaar number ha kajala. Henry kani kajing temu kala pulomno namar kibor magistrate bat pulit kimsha bat ailat satya. Kam hadir na batha yaki banyat tawyar tang ya kabarik pon bat penkut hakmat ke Shillong Civil Hospital. Shua ban penlong ya kajing ya pat ba kinong ya lam bat kidekot jong ka aim kila penlong kajing elang hakmat udur mot jong uwok yang nang ba. Kaladon ru kajing nya hapedeng kinong ya lam jong ka aim bat ki magistrate shua ban ya pat ba. I'm talking this one, say ADC. No, this one, we not allowed. ADC are running. Hello, ADC, hello. Absha. Permission. Halor kari kebalai lo garis capai ba Indian Constitution right to life and liberty. Mana besar? Ngasan mana? Kita dia kan besar. Eh, baik ba? Baik ke nakaliang jong kapal department kamsa, balai. Keren. Wilayah permission pay. Wilayah permission. Si baca. Si baca. Langai sikan tatam ya pi. Langai sikan tatam ya pi. Minta lakun tak. Untuk tanggal ini. Bang ni tu, kali itu bang petition. Wilayah permission. Ni kempan permission ni pa intimation. Ni kempan permission. Intimation ni pa. Based as per the Indian Constitution. Right to life and personality, right to dignity, freedom of speech and expression. MMPI permission pi bakal nak office jong pi. MP bakal nak office jong pi. No need permission. Nimdan kam permission. We are living on a life mission no. Pesne, petang kata kau lah biar. Pesne naik penjrong kita. Naik penjrong kita pesne. Ni ongi PI permission ni kempan permission deh. Ni pa intimation just inform the department that we will organize this meeting. Tang kata kau. Namar kani berkhoi dik jang sap penbor jang pat ba. Banle Aadhaar ni. Pihon lah di mapi maroin lah. Anongi PI bam kedok belang, fitre bam dok belang. Penbor pi. Bam. Bam dia ampun ta pesne. Labiang pesne. Kenang bakan numdan kan di jungkul mar. Labiang siap tang bentuk. Just intimation. Ni kempan permission. Besi ni kempan permission. Tak intimation. Tapi kelas itu halas. Intimation. Wilayah permission. Kaya NOC permission ni bukan senang. Macam ni. Si baca. Tempat mentakan. Kata arba juta. Wilayah si kata. Besi ni waktu gulmarik pak. Waktu gulmarik. Nama ni. Yang kanu kayu. Yang labi yang kubli patch ni. Tang sirah ada kata. Daya temu tu sirah dia. Lawan ni. Sirah ada.
Cedok ang bisni. Jangan ada di jelap Pak. Ini tu dan sini. Angkat dulu. Ngaso tu. Kita pet. Kita magistrate duty ya. If you are the concerned citizen, live like a citizen. Don't live like a represent. Kita even imkum tak. Kita even imkum tak. Tolak. Sini banyak kita tu punya ladang. Awai, sistem mereka ada bisa offer permission tu tak. Awai, habis kita permission. Daya tu punya ladang. Semi tu kita dapat permission. Semi tu. Lama kelak kan. Kemar presiden. Tolak biar. Daya kata lah dia. Daya kata lah dia. Wanu. Kamu itu Sulmar. Kamu itu Sulmar. Okay. No problem presiden. Daya kata lah poin ni. Ada meeting masuk. Ya, jai. Bye-bye.